Akmaregaru nuria mekia, akmaregaru nuria mekia. Ebolo diye, memaga karu wako. Akmaregaru nuria mekia, akmaregaru nuria mekia. Ebolo diye, memaga karu wako. Uwa no sekemeli, ole megalu wako. Uwa no sekemeli, ole megalu wako. Akmaregaru nuria mekia, akmaregaru nuria mekia. Ebolo nije, memaga karu wako. Akmaregaru nuria mekia, akmaregaru nuria mekia. Ebolo nije, memaga karu wako. Uwa no sekemeli, ole megalu wako. Uwa no sekemeli, ole megalu wako. Especially recognize all the ESCOs and members of Ehioto Foundation. Ehioto Foundation is a non-profit organization based in the United States of America, and also Ehioto Academy, a division of Ehioto Global Ventures. Special recognition to the President, Elder Felix Omoruyi Idahosa. Elder Felix. You hear the name Elder Felix Omoruyi, the President, the AKA of the level 1 of United States of America. You hear that? Akmaregaru nuria mekia, akmaregaru nuria mekia. Ebolo nije, memaga karu wako. Akmaregaru nuria mekia, akmaregaru nuria mekia. Ebolo nije, memaga karu wako. Vice President, aka Quiet Giant of United States of America. You dey hear me? You go fear. Yeah. And of course the treasurer, Mr. Friday Osabo here. No, yeah. Baba, based in the United States of America. You the hear that? AKA Oyeneye Osonino of United States. Baba, Yaro yo. Akmaregaru nuria mekia, akmaregaru nuche mekia. Ebolo nije, memaga karu wako. Uwa no sekemeli, ole megalu wako. Uwa no sekemeli, ole megalu wako. The Secretary of the House, Mr. Sonny Okudolo, aka Sonny Ventures, based in United States of America. You dey hear me? Mr. Hillary Eva Europe, based in United States of America.
aka the Don General of United States. Mr. Tony Ikpea Global Ventures, based in United States of America, member of the House and Board of Trustees, United States. Eni eno mona se yebe aye ni bare bere siowi. Mrs. Belinda, based in Germany, Omonuro Mibiere. Eni eno mona se yebe aye ni bare bere siowi General Odeshi, aka Omonowo Sewa of Turillo, Italy. Eni eno moni se yebe aye the Okaje Sawan of Turillo. Omo Nagadaga Biere Pule. Okaje Sawan of Turillo, Iyarolo. Eni ose yebe aye Mr. Honorable Kingsley Ojera, aka the Lion of Turillo, Italy. Agbaregaru nuri amekia, agbaregaru nuri amekia. Ebolo nje, nevaga kuwako. Agbaregaru nuri amekia niya, agbaregaru nuri amekia. Ebolo nje, nevaga kuwako. Uwa no sekemeri, ole mega lubango. Uwa no sekemeri, ole mega lubango. Agmoneru nu doria jobo, baba wa shale kebi eneme. Agmoneru nu riariakia, baba wa shale kebi eneme nosime. Agmoneru nu riara jobo, baba wa shale kebi eneme nosime. Agmoneru nu riariakia, baba wa shale kebi eneme nosime. Anye bunu mata, anye be oma oba godo dosera. Okwegi gbeme bunu yokwe gbogbo. Anye bunu mata, anye be oma obo tako tera menya. Okwegi gbeme bunu niye okwe gbogbo. Ebolo niye bawea, basaki ya kwoko. Iba neru nuri ariakia, ba yere ba mokpagi ba mefa. Iba netebelo ba fasa, ba yere ki Jesu no je keba. Upega lo yaga morigo, parole que no yo la zingo. Upega suse que no morigo, parole que no yo la zingo. Osasi no bi ogwo buga nye bunu matabe gbole nyao. Ege no rega suse weli wi bado bagbado ba magena soso ba maginare. Osasi no bi ogwo buga nye bunu matabe gbole nyao. Ege no rega pushi wi bado ba ki ba magere ba magiye na susuri. Osa bodo nya hota osa sota dunje primary school bebo na yena. Osa pa ba kele do rega sigo no no monagele. Osa bodo di timpa olivani na yere wega sigo olele. Iba neru nuri ariakia, ba bomba iba imole fa. Adegi mene romo sale kele ne ganara sigo kweni mebo garebe. Oh, oya nebekwe, ebolo niye kuseme. Oya nebekwe, ebolo niye kuseme. Eyo fakpo mume, gomo ni me piare golo fori mume. Agamo mobe na gona, ebolo niye gabi egibabe. Eyo tani bana gbodu nutakia niya, eye ni sosoga yoloro fe mume. Ni meto ni meka bagbo, no mo si melo, no mo lele me. Onazele ni mena kwebi memu, eyo tani batago jojo ti meto. Uwe no runu ria mekiani, we yele rego su we ma fonu wow. Uwe no te belo we ma se, we yele rego su we ma fonu we. Oh, anye bunu mata, anye be oma goto no serame. Okwegi gbeme, oloniye okwe gbagbo. Eni no money say yebe aye Dr. Kingsley Iyamu,
member of the House, aka Otokinadu of United States of America. Waka eboni mesulului. Where go se no boasu amehia. Wete tabegi opa we ama when you don't talk. Dr. Peace Yamu, aka Otokinadu of United States of America. Uwanegi and Wari Mere. Ene no money say yemi aye Dr. Odia, member of the House, Godwin, based in United States of America. Oh, let's go, brother. Agboregadu nuri amekiania. Agboregadu nuri. Ebo loluye. Mr. Owen Egareba, member of the House, based in United States of America. Mr. Benjamin Imode, aka Benjamin Investment, based in United States, America. Baba Eda Felix Omoluyi Idahosa, may your days be long. President of the House, the other level 1 of United States Kingdom, America. Agboregadu nuri amekia. Agboregadu nuri amekia. Ebololuye nemakia kunwa. Agboregadu nuri amekia nia. Agboregadu nuri amekia. Ebololuye nemakia kunwa. Yo. Woman no say Let's go. Who wants to say